Jadi batadi si anak horong ni rohana datang tongboy dan berpungu marmas ni roha ditongani bagas ni ketutunan kan. Jadi dinatulang o pahami suri akan pinaparni tutim ada untuk pekana soro dah mau tuh pesona di hadiran nami natulang iba di siaran nama bentuk rumah tangga baru tentang nami siap non las maraham natulang dah iba bentuk rumah tangga baru tentang nami on las maraham sarunga juga mau pehudi utanyon nang bara pe sarunga juga mau pehudi utan natulang dah jadi mau hamil kekileng musaluna mau bere doa kamu mau lebih urat tangan nasabadi be kanami tuhamu akau pun nami natulang nami sosoni bisa nami na boso sosoni selalu dari hawa kapung nami las marah aku dekat karena mau mendokan itu sudah tampala ada orang nasara tuhami go apa jadi mau musiknya tapi kita mau baru musik ayo mencoba musik kita coba asal coba kami hula-hula naman.
do si maju jumu las mardong kemek do di pasar tamu di kota mudo redong ibarat demang guru di tunda kadang tadi di begini mor lagi bemanok bahula-hulai manotor las mangihu do kemek las rohana memang guru angkia masuk redong indah tua mana kalau kami bagok mana barato dulu mana berlebihan oras mahami hula-hula muna macalot tong duganda naman yawang guru nami masuk di tuan tanah mangalian angkia ditanya nami mangulo itu di mengali pada multong di nama mangula motong bisa memahorna di tanah tur tusangkar mapori turung basa tua kami mana di ulah motong sinur penamuna oras pada dandalan atau mangomo partiga-tiga oras mana tadi di pemerintah ima tanya saya mana kami hula-hula hidup Dia mau ula-ula nami selalu raja nami alam dari tutik kita. Siapa di jolo jago namion. Posibilito di magdokok kata pasu-pasu raja nami. Parjolo orang nami ula-ula nami samosir. Rapdo si Parmata. Rapmado tulang nami nami lenggolan. Doon tulang nami nami si Parmata. Tulang nami sinaga malau. Monani hari dauruk dohot Citanda, tulang rawowo sinaga, hula-hula nama marangi si Tio, si Jabat, si Parmata. Hula-hula nama Jai, si Tumorang, si Jabat, si Naga, Turnip, Utasoi, Sali Roma Amu Raja nami, Ima Panjawon nami. Nay dia mingai nak kaning mga tulang rawowo sinaga, hula-hula nama marangi si Tio, si Jabat, si Parmata. Hula-hula nak Majai, si Tumorang, si Jabat, si Naga, Turnip, Utasoi. Kupasang kami dikit wang berjulu, hula-hula aja sama sih.
Pero namin, Gabi Raja Nabi. nungkaro kami siyang tulang sa Losir. Jadi, oma jojo tuhita, pinoparnya puta, sa Losir, siyang sumuli manang pinoparnya puta tayo sila jasonang, na dihitaon, anak boru do bere. Sumuli ma rakma dohot tulang nami perhusip ng bulan. Jadi, waktu pasatay na ito kamu ang ginamit na dihitaon, ang lumulima tu sa Losir. Asarap kita dot kita naman hamarangi na Rosya perdagangan Paparni jauh na sida semua lima nang kira jadi ula-ula namin margana perhusip alari marsiatur mahita marsiatur baris dua omma kita sudah dokter utara kami salah horas tui sebab tu sudah bamburu Ula-ulay si Barmata. Mau lihat Kita tulang Igus. sebar mata, tulang sebar mata. Tulak si Barmata. Jadi tikyok memang baru berhitri jojo mulaking dong asai som kami. Gabi Raja Nabi. Berarti kami. Jadi suang semua ini dihita pepar ni raja si mata raja si Barmata. Nado dihutau. Asarap dulu mahita mang di jojo ni amang buruta dia beratikyok. Semua ini di pasat kami tuhamu dihita nawar-nawaran ki pepar ni raja si mata raja si Barmata. Nawar-nawaran ki buru iba bere nadong dihutau. Semua ini di pasat kami diamu mulate. Tulang mangiwot namin Sir Raja. asar Pak Udur kita mengalusi kora-kora ni raja di pamurata markas galo Hula-hula nama orang di Sitio, si Jabat, si Barmata. Gabi Madura. di partikelor dihita hula-hula nomor hamarangi si Tio Sony si Jabat ida teh Si Barmata. si Marmata sadama hame memang baru dari orang negara deh hami Gabi Hula. horas horas Raja Nabi horas Kalau kita sangat suka. Indo. Hula-hula si Barmata. Kita jalan tulak. Ayo dia Baisa.
Ido. Bisa kamu mana lihat Ison? Ison. Ison. Ison kamu Ison, tidak pun menawut. Oh tak mau masuk. Ido. Sadarion laos mariti harunami buat kami do ima pura sibirito agiat mariti ame norma ido atau tuata asa kabar di hata di pura sibirito asa firma pokina bawa mapasalongan asa firma to di muna sanuna pasat kami satu lang robo hindi natin magkasama sir ima sa tumitot ng uli burak sa satiya masay si titing masyo pa ono na siya na otik sa sadiya na abang pawino pasatan nito wabo na masay pagkabang gabi at tukar oras sa madudura dyan namin asa sama na solo sama to kopian rumah saat itu tukang gabi sama to tukar oras sa madudura dyan namin tapay ka dongan kung sa kami turajay hula-hula namin si Alamat hata nama. Saya dah hata meta. Jadi dihamu amang boru nami. Gabi tutur aja nami. Las roha nami berhite jojomu do kokemu. Imanwar hite na jalo paso-paso pagdong saripeo. Anak doh boru dihuriai. Sia joro ni Tuhan ni. Berhite hum na posona. Ima tutu. Ditikyope kami hula-hula muna si marmata nang dohot tulang muna si marmata narapak do hula-hula namin sinaja si tayo asasongon hatani dua-dua manang do kolang namin berhite asasa di boras pit asa pirmen na bukti baul-baul may pasalongan asa pirma atongan tot dinusa luhut na pinopang ni abang buru namin at buru namin saya tuhat tama napasahat madudura dyan namin jadi songonima hata siang kami hula-hula do tulang si marmata narapak do hula-hula nami magdongan mabati ima abang buru namin margasyaroho ima tutu dison rodo kami ima bora tulak muna sinaga dohop malau dison adong do dibuat kami ima boras pir asa songon ni dohon itu dia madohonok pir mabokki baul-baul pasalongan pir ma tabita saluhut Zulu-zulu nak agak pas sama tu. Tutup. Soal ni mah. Karena buru bere iba bere. Itu. Dosro ata. Udah merabot tamu sopan. Jadi mau lihat tema dia mau mana suruh nama. Gabi raja nami.
Hubo kami no horas pirna king asara posongon nero ina tua firma pokti bahul pasalon firma to dimuna dujun tangomo Imma tu raja saha nisolina saha to worten ni tigara dengan ulau tadi bagas secara lele kita mangun usaha to na horas songoni mahata sebonani ada tema dihita hula nomor hamaran si Tio si jabat si Marmata asa sadahita dos marhata si jabat ate dos rohata mulai ate mari tu hatta dihamuna mangburu nami bersialoho lasitu rohanami lasitu rohata di bagas sempat pikiran ima di lambat jalo pasu-pasu perdonga sarepiang matutu ima berenami dohot buru nami di partikiano sebagas joro itu hatta bariti tina posor laos bibok kamu itu hami akka hula-hula muna ima hula-hula namar hamarangi alami di hama mangburu nami Imma tu rodo hami magadopi di gokodo di jauh-jauh muna hubo kami do rab do akan tulang muna pungu ima perbuepir asal tadi itu nama dokon sapir mapokti bahul pasalongan firma to dita luju-luju mana kapangam Imma tu raja oleh hati mati Tuhan menutup sobat dia banyak kalau tadi bahasa pertikeno sahat do itu akan dauli sahat do akan denggan asa sahat misulu saat itu tu boten tigaras nunga sahat ulau pamasuk-masuk di berenabi sahat matek tetep panggabian sahat naktu Imma tu raja soalnya masa kami hula-hula nomor hamarang si Tio si jabat turne mulai debat gabi pengaruh kami siang hula-hula naposo margana si tumorang di haroro nami di lasmi rohanami di gopedo jojomu ima di nama jalo pasu-pasu perdoa saripiok dari nami song-song ninang guru nami siajoro itu hari margite naposona aku ni awang guru di buk kami doa song sipir mitodi dalam nami magiro pasu-pasu cuma tanah bertua di bata asa dohon masong naik di tua-tua asa firma boki bahul pasalongan firma to dita saluna luju-luju marang kapanamu terus oni pebar buat pir na boy tarbuan ni akan atulangmu dohon ma song naik di tua-tua sedikit masih gopa bodong ngai bailes di rumah tu soni pe na boy tarbok kami sama pora spirito di amat terbatama namang boy pasuk di mami amang boru Lumo bisitang sunang ini sih bisitang ison na balikan di mana nih asal di dok na tua si acur mula-mula dok si acur mula topa bang macam kuda mula-mula ilas baru mau itu kuda sobat hidup Jojo nami, lasokan nami majalo haroro muda nami, dokara tulang nami. Gila tahun raja ilang kali martitanya ngapir koti nami, tujulah dario. Dosa sulu, raja nami, siap kami ianak pemuda jadi pemuda mandok kolane kami tua muda jadi dokter malu sabit kadauli kadang kadang di pasar raja. Kami berpanggil raja nami, kagok pada marah tu dulu pada robian. Ors mahami raja jadi aku butuh nama jalo, tugas dana pas masuk dibuat karena kalian. Raja nami orang nunga marmula raja itu markota sama raja nami. Kami pe pikal kami makota kami raja nami. Raja raja, asal roh kami manok raja.
Ronami. Langkah kanan, 3 langkah. 3 langkah ke kanan. Iya. 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 Udah. Undang marmemi lo baca main. Iya.
Untuk semua dia be, kuasa kami lu itu baru nami itu beri nami itu baru las maruah muli maruah. Itu beri nak kahula-hula mo. Asa sedikit sopa mau tang mabilola mama arahuna. Kau di sesaria beri nabu itu pakai pahami, memenami. Tuhan tak makan nama gohi pasti. Itu Buhari kita. Ujar kami ngomong raja nami. Kami Mau lihat mari Tuhan tak mau lihat mari hula-hula. bahan bangun dari situ itu yang separuh umat kuasa ada. Hula-hula namin ang yabangan. Raja ini marga majuta. Gora-gora yang bertemar galoh tu hita. Asa tabat jakah radiota. Dihita na mardongat tubuh si banyak paparan dan kuntas dulu sini mardak stok buta bulu moru bere bere. Suasana raja dong asahuta. Hula-hula namin surya. Tulang namin pancaitan. Bona tulang moral dari sehat. Tulang mayun na yang pusunggu. Hula-hula na marah-marahi. Suasana hula-hula na poso. Raja namin. Asa sada udurak kita. Di gora-gora ni yang bertamar galoh. Soni ba gora-gora sakit na mardongat tubuh si banyak. Soni ba dihita na mardongat tubuh si majutak dan kamotot dihutaw. Asa raja dongat tubuh. Asa gora muna. Yang kata donta. Yang kata dongat tubuh ta. Yang kata donta bokor. Kenapa apa? Boru bere-bere. Utakau, boru bere-bere laksoni. Boru 5 juta do bere. Ra udur meita, alang asat
bertikiro tidak lamang utang duluan ni dengan tubut tanaro sa sekarang so lima panggorao. Upasatay matuhan na natutuwa namin natutunihuta sa suka namin. Raja namin gora-gora yang ulta margasalo hasta bakit kahradota.
tujuan dulu. Ayo mulu maju lagi. Bere ni gula bulu. No ibe bere. Mardau, boru mardau. Boru si maju tak mardau. Iya. Bere, no ibe bere. Bere di mardau. Langsung lepas satu. Kami marga si Majipta. Tutudo hamo nak diraja jalo pampunan amora. Amang boru na basa. Bangida tu kabar tikiam bola tu pehata munai hata nami. Si tolo binau di maham gas maruhan nami di sini. Tahu apa dari gani? Agang boru taringot eka perbeberi. Saluhut nama rotongan nami hulalami saluhutna. Di ulata pala sedar lima mencalo pasu-pasu pada masari peo. Anak kami boru nami nagabe paromemu. Anakmu nagabe helana. Taringot eka perbeberi. Tuhan tamana masuk saluhutna. Lihat mak keluarga pinukkan ya anak kota persukai bekulong istirahat montok kaki jangan dari on. Tersoni mari kami hula muna marga si majutan. Tariot dia kapal berberi. Abang baru tariot dia kapal dulu don. Asal mudah kami. Mau lihat mari itu hatta mau lihat mari hula. Tulang kami si berbobir. Do berdua paso dia tahu razai. Raja Nabi. Alusan Nabi mana ni pasak ni razai berbobir. Raja Nabi bagok mana barantu dulu mana barudian. Oh, ras mahami raja ni aku pun marga siaro untuk nama calo. Tugan dana nama dirazai pas oleh Tuhan tanah. Udah sampai mahami razai.
Kusoni pesa benda bila buat repasan kami. Donai masalah kata setiap tua asli dulu melekat dan tonga-tonga mana munok mah. Oting susah dia nak buat terpai kami. Tuhan tama manggogi tidak akan masuk.
majlis magitantus tunggu pinatapatu kami di bahasa tikir mantang yang maraja itu jualan dari nanti terpatu baru berkesian raja nabi sama nadong isu itu manuhulun nabi raja nabi si titik masih umpah belum belas di rumah untuk saja nawar bui terpasang kami itu disepakkan raja nabi saya gudang mapinasuna saat masulu saat matu bocah di 300 tahun yang kan bulan memasangan kami itu ada mandi raja pas saat tulis disepakkan sahur rumah itu gabe horas pahuk di rumah itu kan madu itu horas mah ada berapa persilangan hidup salam sehat mah Boro namin nagay parang muwala mo nagabi helang namin sa tutok na maraditin na posona. Isorodo kami hula-hula na margasi majita. Mabuod din kistiyo din kisaat din kisimulul. Kami nga ngayon matutamat-tamat to di bata tuburo namin doon helang namin. Maudurun anak mo, maudurun puro, maudurun hasang apong mo tukang gidjangan na riyon. Pasangato na matanamat to di bata pinakon namin na madyalo pasok-pasok pardong asarapin na palang partikinon. Mula doon sa unang pera dyan ibaro nabuhay terpasat kami dengkes ditiyon doon na yung masongan hanas dia tua si titik masuk upah humulai sa rumah otik sosadiya nabuhay terpasat kami dengkes ditiyon amat di mata saat itu nakapasok-pasok na saat masulu saat matubot diyan upasat kami dengkes ditiyon saat berarti panggabihan saat manatu parhorasan iya anong petajalang iya upasat tayo matu iba pasu-pasu pardong asari keong marhigin siya didilas ni rohanami hubuk kami dek kenamokmok dek kesahat asa sahat madauli sahat madadenggan tupahon yang matanaman tua debata biarin dauli di bulan daring ganon dilas ni rohanta upasahat kami dek kesimudululu ang dia tujulan na riyo pangidon ni kami tulang mo marga siburian asa manguluruh panggabian manguluruh parhorasan saya si dua anak, si dua bor tujuan narion, tumpahon na matanaman tua di bata. Tusoni belek kesahat no pasat kami, sahat madauli sahat madaringkan. Asa si didik sopa, bolang-bolang binat pangarona. Tungo di susadia di dek no pasat kami. Asa Tuhan ta mana manguhi pasu-pasuna. Saat disuruh matong sahabat tino kitibutian. Tongon di kami bulan. Nung masahat ulan tamar las neroha jadi besar neroh. Saya sahat mantu panggabian. Sahat manang tu perhon. Saya diramo di Tuhan. Anong beta masih jalanan? Kumasahan kasi rohani kami tulang muna itikyon. Imani na magkano pasu-pasu pagkamasaripeo kamo dire o ilunami iso. Sa hinggiat magabi keluarga na bunjuhan mo. Keluarga na daulat. Ijulani keluarga masyarakat tarlumumi maanang ijulani Tuhata. Jadi ison deke ng pasartan sa tulang. Tuhonong mahataning basa. Karena kami si dulang mah hatubuan direng-direng. Horas mahami tulang muna. Horas mah nang hamutar lumuri mah nang berena. Parang dosenlok. Itik mana tinopal kulang-kulang pangarahun mah. Dung solonop pinuayang dek kinaupasarta itu hamuna. Sa saat mahamut tu panggabihan jalan. Nagulak mah pinasuna. Saat masul tidong itu botian di 300. Kemudian mah hita mangulu. Saat mah tu panggabihan jalan horas-horas. Di mah atas yang kami tulang sama sudah. Upasahan kami yang petang-yang ite na posom atau pos rohanami diho tangan-tangan omudor rumah tangga dina sida asa gabe boy anak nasihat jaga rumah tangga nadenggan dia do pamu nang di tonga-tonga ni kuyam mau lihat yang diho pamatang nami jala tau kasangam luarmu marsala marmulia maho pujon nami di bangsan gloria namu Yesus Kristus martangnya kami Tuhan do pamu haleluya amin Amin. Ya. Pengolah. Torsok kamu Baru markau. Tusu. Masuk tusu. Baru markau. Ya. Apa dia lagi saya tuh kayu dari sumur. Baru markau. Baru stop. Baru stop benar. Kayu dari sumur. Baru stop. Kalau emang sih toko. Mere sudah kita. Ada maju tu bagaimana? Aku bertibi. Bagaimana aku bertibi? Aku bertibi. Di perjalanan. Panggil apa? Panggil apa? Baru saya. Tu aku apa reza? Iya. Asal
rohai tung pesopi halak naro las maroham kamate jadi kobar ang doni wok kami bison kobar statute dan tumpakon alai statute kita do nama jalo kita nama ngaleon kita nama ulahon asahatan nama itu nama dokon asa titik masuk hodong di sini rumah otik statute nang pinatuman disarikat sile sabungan bono di bebere di Batama yang go nama go ima sa sile sabungan tu siapa bisa Sarikap Raja Parutala. Iba, kenapa kau? Kamu berdua. Om Rodo Sarikat ni Parhutala 55 kakak. Sesuai dengan aturan berdalat do sudah do tinggal. Puji Tuhan. Haleluya. Semua dia batu hobere. Sarikat ni omakmu dihukum do. Jadi mana dia ngomong mak dulu uangmu. Dah, semuanya aku pajak lu bukan sedapat kau berpikir. Jadi sudah rumah dalam, las marwah muncul tu sak pikiran muncul. Itu. Olo bapak. Jadi iman nang di pengantin di partikianon di berekodo no yang jong dohami di sondo amat tatogar Situmorang siang anggota fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Serdang Bedagai. Jawab. Nababuahon patuduhon sisada las niroha dohita di partikianon nong di Jalodamang pasu-pasu perdongas Saripeo membentuk rumah tangga yang baru di tonga-tongan di Bagas songoni nang di luak tahun ido pangiruata sian PDI Perjuangan alani di las nirohata di las nirohamuna di Bagasan partikianon di patuduhon ala amangodo las nirohana ima nong marhasohotak komang di Bagasan partikianon di hari nauli di bulan dari ganon asang giat gabi rumah tangga dan berbahagia ibu kami dong songon dia pena boy terpesahat ni mata dewan togar Situmorang songon nama urupi ulaut tadi Bagasan partikianon unang berek sen nilai nate ala berek mah di perjongjong kami di perjongjongnya mata togar Situmorang nama dong asa sadar rohata sadar pikirata AHP nalau silahunata songon ini nak sidaran nabi tuhamu nama bentuk rumah tangga ada perjulu dos rohamuna adong dipatu pa amat tatogar Situmorang dan alani gudang na asalas rohate dan alani otik na asatina dikon alai tanyang ido sudi mananyakon pardonga sarepamu di Bagasan partikianon gabi keluarga na bahagia hati na tua-tua mana mandok titin natin opa golang-golang pangarahuna tung sadia pinaboy terpesaknya mata togar Situmorang amat tadi batang na manggoi baso-baso si dohonon nami tanggal 30 sadate tanggal 30 bulan telu sambil mana pabotohon adong do pemilihan kepala desa di desa Sepriuk asa taboto jalataida ma isi ma nalau sipilitota ranga marsiboto kita disiate asa sada dukungan kita sada pemikiran untuk memajukan desa Sepriuk atas dukungan kita seluruh masyarakat siap kami maju dukung mau lihat jadi dohonon nami masa saat di Solo saat tidur itu bonten di Garas nunggu sahat ulang pemasuk-masukmu di Bagasan partikianon sahat matok kiri panggabian sahat nang sama ini masih yang amat tatogar Situmorang Saya